yabo lento yokulwela ukuthi izinto zihlale zinjengoba wayifica wena la emhlabeni iwumbhedo lonto leyo i-futile exercise futhi they are just wasting your energy because izinto wena wayifica zinje zenziwe yilabo ababephambili kwakukhona ipossibility yokuthi ufice izinto zehenye indlela le wena ongayifuni njengamanje so ufike wa-ascribe wena to into oyificile wayi-owner wayenze yakho guess what iy'khathi ziyashintsha abantu bayashintsha siyaphambili siya-evolve kuphela nje endleleni ye-universe i-universe iza noshintsho ikunento iyi-collective consciousness abantu abaningi mase beyibonile lonto leyo lokhu uyilwela wena ukuthi lento leyo ulwele kuyayishintshekela kona kuba ngazuthi wena we against the world gcina kuba igroup nale group ekade ikusupport nayo igcina inciphi over time guys we are changing awucabangi nje wena 500 years ago kwakunje futhi ngame kodwa phela bakhona badingeka abantu abazulu it's balance of forces ne akungeke kuze ukuthi masishintsha zonke sishintsha kanye siya kumele bekhona abazonqaba kube khona abazoshintshisa ukuze kube khona dot balance of forces ngoba i-universe isebenza nge-law of balance kodwa ekugcineni phela do it just to keep yourself busy kodwa ekugcineni phela ngeke kuwina wena yabo kuzowena ushintsho ngoba kufuneka sishintshe into ethi genetic mutation yabo nje umuntu wengenaso isigqemelo singasekhanda kwa-developeka o-neo-cortex kuningi okwenzeka into ethi genetic mutation uya-adapta nje siya-adapta manje wena muzolwela ukuthi babamkhulu bathi bani bathi kuhle lokhu kwenza kodwa nakho kumele ugcine emqondweni ngeke kugcina ngisho ngafa mhlawubuye ufica sekwenye into and uyofika nayo uyilwele ufika ulwele ukuthi ayingashintshi lento osuyifica manje le owawuyilwela before uthi awuyifuni yashayisa lento I'm just thinking out loud yabo lento othola ukuthi wena awuyifuni le mhlawumbe kwi-society noma la social uthi wena awuyazi obabamkhulu abasitshelanga kanje leyo nto yes asikwazi lokho uyakulwela uthi akungabi mhlawumbe ufe usekuleyo back vele along the way ngoba ngesiphile forever as i-form kanje as i-body next time you reincarnate usufika ubambelela kulokho ofa ukulwela ukuthi awukufuni ukuthi akungashintshi manje yabo alena wena mawumuntu enza into yakho ungalokhu uthi lokhu kwathiwa yabo uma ngabe ukuthi into ekwathiwa iyakuhlukumeza yes awuboni kuseva shintsha lonto leyo uma ukuthi kwathiwa kwena kodwa futhi akukusiza shintsha lonto impilo yakho akuyona impilo yabanye abantu yabo nje ngiqeda kudla mina namanje ngakho la kuthiwa awudlumile yes kwasho njalo awudlumile kodwa usidi awudlumile anyway ngiyabona ukuthi ngiyothala ngithi manje ngizohamba ngiyohlala lapha esitulweni ngishiya lento engiyothayo la manje ngifuna nokudla kodwa ngathi let me eat while ngimile la ngibe ngilalela lento engiyilalela yabo ngayidlela nje futhi angizange ngibe guilty futhi ngiyazi futhi ngeke kuze kwenzeke lutho futhi ngatshelwa lonto ukuthi awudlumile but I'm changing the game siyamutate good people we are just mutating ulwa noshintsho wena yazi ukuthi umendleleni ye-universe and ubani ozogcina-ke ngoba phela it's just a matter of collective consciousness ukuthi lo abone ukuthi ayikho lento nalo abone ukuthi ayikho lento nalo abone ukuthi ayikho lento nalo angithi lento kuthi nawo-ke sivukane sonke siyavuka sonke sithi le nto siyayishiya siyavumelana siyamuva yabo nje next time uzothola ukuthi le mali uyaziyo wena nesisayisebenzisa njengamanje kunabantu abasebenzisa ama-crypto ukukhokha nokwenza ama-transaction uma sonke sagcina sesiyilapho usho ukuthi wena uzoba umuntu othi wena uzodefend uyi-ambassador wena yale mali esisebenzisayo manje uyi-ambassador uthi hayi le mali ilokhu yapha khona le mali i-history yayo ithi uthola ukuthi kodwa bit by bit slowly but surely abantu bangena kwi-crypto ama-transaction enzeka nge-crypto wena uzosala wedwa noma vele ekugcineni the futile exercise uzogcina kuvunyelwene ngokuthi nansi into buka manje ilobolo akuzange ilobolo ngavela kwathi agaga sekukhona lento ekuthiwa ilobolo lento yaqhamuka nosomtsewu lento endlela okwenzeka ngayo buka manje ungazi ukuthi into enormali ngathi into enormali manje bayayenza imama eqala manje ukubuza into eziningi
kodwa abanye bayivuma yabo, and njengoba befuna ukuthi bayikhiphe manje bagcina ngokukhuluma abakukhiphi konke lokho. So indaba ye-change nje social mfethu ungami endleleni ye-change social, yekela abantu bephila iy'mpilo zabo. Danko.